Ja sam Tatjana Hajder Ide i mi smo Biosalaš Ide iz opštine Temerin. Organskom proizvodnjom se bavimo od 2014. godine. Zbog našeg zdravstvenog stanja smo u stvari počeli, hranili smo se već 10 godina organskom hranom i onda smo u stvari rešili da odemo iz grada. Sve što smo imali uložili smo u salaš i tamo živimo sa 2 dece. Bavimo se organskom proizvodnjom, povrtarstvo, ratarstvo, začinsko lekovito bilje. Imamo i životinje, u stvari cilj nam je permakulturna biofarma da bismo imali zaokružen proces. Zahvaljujemo se NLB banci, pošto su među retkima koji podržavaju organsku proizvodnju i stvarno im veliko hvala. Ovaj novac je već, potrošen, to je konkurisali smo za sejačicu za motokultivator, pošto mi većinu posla radimo ručno i nemamo, na našoj farmi nemate velike mašine i velike mehanizacije, tako da od mehanizacije jedino imamo motokultivator i sad smo konkurisali za sejačicu za motokultivator.